Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingding ngayon. Kapsat, anya tinagam mo? Aping agtugtugaw kalatang dito'y igid ti dalan. Kun, aping agdaka dito'y asidag ti mansion mi. Anya ti kasapulam. Ni, kitkitaan naklat tamanan. Kapsat, kasapulam ka diti kwarta? Wano, ada ka di ibagam kada kami? Ni, manawan. Asino day chay alalaki? Agbal lang ata akas iti ko na ni mama? Mapanak man langan? Hi! Hi! Ya! Ya! Mapantan iji asyenda, purang! Ya! Imawag tayo may saso kitayo iti marihuana. Masapol la may deliver adagos ti order da. Asino, ma'am? Ni Mr. Wong. Amokon, madam. Amok latan no sabino ti pangideliveran ni. Sige, makamuka meron ba? Wan, madam. Masapol la may pan ti order na iti kabiitan, napanawan. Saan nga ta? Ano say-saya at no iti mansyon da? Timuntaran tayo iti bomba? Iti munisipyo. Tapno agparikot iti husto ti mayor. Matulungan da tayo nga tadamang magno. Sigurado da ita. Umasidig kayo manin katakwada, mga sir. Kumusta ti may patpatak na rapas dek mo, Anita? Mabitla day chaya. Sana maputan ti aldaw nal pastor. Krasta ka di. Wan kayam Simona. Kayat ko ngay bagakan ka. Ngayon ton malpas ti pasdak. Kayat ko ngay sarno da Bart ti mansyon ni Rodrigo. Kayat ko asar kendanday chay ang mansyon. Saan pa'y? Anya, tapay. Saan pa'y nga ita? Adupay dita ti mabalinda asar ken abalay. Ngam ti mansyon da, ti kayat ko abit ti maunda. Punak mayat, saan pa'y nga ita, Anita? Adan tulat tapanawan. Agbada kayo lakan ni Bart iti ibagbaga. Kanon to da ita, apanawan. Agdiretso ako niti pagnanaadan mi kanina ng asin. Inakbiit agin na. Intong bigatin ngagsugdi ak dita ka natunan. Kasla di lalaki ang nakitang iti ang sidag ti mansyon dita. Nakatugaw iti igid ti dalan. Jak unay asit yan ta ang mga nagkabya. Kapsat? Anya tar aramidam dito eh? Kitaan naklatan. Panawaklatan. Di nakmat narod sumbatan. Tapno maamwak ko man no anya ti masapol na. Wano? Umalmat kiti. Aglayo nakit din iti pagnanaadan mi ken ni Nana Marsing. Sige, matulungan da kayo. Saan kami mo tanaimot? Kasta ti kayat ko. Noad da kasapulan nyo kada kami. Umay kayo lata. Agyaman kami, Mang Magno. Bayadan mi ti alaan mi kada kayo. Anya ti kasapulan nyo. Granada. Oh, Mang Ansong. Sige, pagsasaritaan tayo anong bagdaytaan. Anya magtundag ito'y ita mabasbasa iti pag-iwarnak, Ella. Panay nagdadakas matan. Wen nga rod, ma'am. Ipasimuda ag dayta ang nagdakasan ti San Isidro. Sigod dito'y pag-iwarnak. At na natiliw da atin teenager ngaglaklako iti marihuana. Kat ti dakas, agar aramat man.
Ay, una yan. At dapat hold up kan panagtakaw. Ay, awanan. Nagbaliwan ti San Isidro. Talaga, ma'am. No idikat natal na saan itan. Tagrairan ti kinadakas. Anya nga tiyak aramidon dagiti kapulisan. At damat lata matiliw da. Awan lati bilib ko kadagiti pulis dito yung lugar tayo, ma'am. Di kag sarita iti kasta, Ella. Gaputan nagagat dagiti kapulisan tayo dito yung lugar tayo. Ar-aramidon da ti trabaho da. Pagyaman kami unay, Mang Magno. Kaya't pagpakada kami. Awalan yaman na. Sayang. Kaya't mi kumakadwada kayo iti da iti apangkat mi. Anya dita? Kas kata kayo. Adamot misyon mi. Day talaeng. Nagduma tayo. Ano ti misyon mo? Sa amin may baga. Basta ti makunat. Sayaatan nyo, ti misyon nyo. Tapno agbaligi kayo. Kat kastamad kada kami. Manulangan na bulan ti palabsan. Malpaston ti may patpatakdara pasda. Mas, sinisigod. Pakaipupukan na giti babae ama alilaw tayo. Nanda babae. Ado man siya may customer. Natural. Ang sublin na giti sigod, aso kita yun. Malagi ko na dyan ame. Sayang. Balot ko kumaging kita. No din libas na dyan ansok. Saan na panunutan na dyan babae? Saan nakamot na kaya? May boss. Nila. Pampanunutan mate. Saan mo na panunutan na dyan babae? Saan nakakayat? Kasta ti bagakan ka. Isumat ti bagam kanya. Gamutag pa na ta. Asan nakayat ti babae kayat ta. Sayang boss. Nuni Ella. Ang tanto tiyempo amasawa. Saan pa kita? Agsabat tumot lang ti dalam ni. Diyak mamati. Tawanan. Intarayan na kanila. Gusto na itan tuwan. Yung kagat ang trabaho. Dahil supay, hindi may tulong mo. Saan ka madali na sumurutan? Kabalan ni kinilando nga isayang katiplano. Sige, Mang Ansong. Saan ako na sumuro? Kalpasan na may isayang katmin. Agsubli kami matladagos dito kota. Agan-anad kayo ko, ma. Aramidin mo dito. Naskan ti panaganan. Gaputa saan tayo analpas ti kang ronaan apanggap tayo. Timang balas iti agom kan demonyo ani Don Simon. Naskan nga agikaro iti kinadakas na. Isuda asa nga pamilya. Mang Ansong. Kat asidegan da ita atsimpo, amin. Juan, Mang Ansong. Asidegan. Ipamuspusan tayo, di ipapatay na. Mang Ansong. Anya nga ba di bagbaga ni Mang Magno ang misyon da? Ha? Apa ya din ang baga kada ka? Lando, saan na nanas ka na mamanta? Noon yaman da ita panggap na maramidan, makaamudan. Saan na interesado ang mga mo? Ha? Sabali ti pagnada. Sabali mat kada tayo. Tinaskan kanyak. Tipan na kaisayang katiplano tayo. Sa bagay. Agsagana kan Lando. Tamadamdama pa'y. Sumalugtan. Apag isunto inton sumipngat. Nakasalugtan. Juan Mang Ansong. Sumangpatan ni Elizabeth. Nang agbasbasa manan. Una yan day tanga ubing. Nagagatlat tangag basa. Ay, apag biit alumabas ti panawan. Kasla kaano laang idibasit pa'y. Ngam ita, balasang ang ada pa yung trabaho na. Ay, tinasaya at inakmankit di mangisagana iti inuman na agatas. Kalpasan na.
Agluto ako para iti pangrabian be. Mansong, ada pulis iti dayja banda. Di ka latag padlaw. Ang mga namadlaw na sa bali titignan mo. Kat agatat iti sa bali. Oh my God. Mapantay iti dayja banda. Buwan Mansong. Saan tapay mapan iti munisipyo? Urayan ta aday iti pulos nga awanin tao ijay. Sakbay mapantay ijay. Sumit-ngit na. Nung madalat ta pulis nga agron-ronda dito sa sentro. Agawid tumot lada kita. Hindi, tingnan mo. Oh my God. Ijay banda ti pagturungan ta. Agpaliit ijay. Bart, kaya't ko tirungwar. Kuyugan na, mapanta makisukal. Anya, ang mga bihin, madam. Apay, mas daaw ka? Italaang manen nga inak makisugal iti kastoy arabi. Ay dun bigat at dapapan iti balay ti gayom ko abaknan. Sige, madam. Kuyugan kayo iti pagsusugalan. Gay sagana ti kotse, tay nakagpalas. Anita! Adda kagaya man. Ang mga nukayat mo ti rumwar. Sumurot kan kada kami kan ni Bart. Apay, papanan niyo. Kayat ko lati agpalpaliwa. Inak makisugal. Nukayat mo, umay ka man. Napanugak. Sige, ay nakaginan na. Adakan ka no saan ka sumurot. Mansong. Adda pulis nga agron-ronda dita silog ti munisipyo. Sana po mampanaw dita. Basta agpaliw talata. Intun makapanaw dita pulis. Ipatungpaltan ti plano. Natalangan ti tao ti dito abanda Mansong. Awan makakita ka data dito eh. Kaputa nasipngat dito ehenta. Kat nalawag ang makita ta dita sango ti munisipyo. Makita nuad da tao. Bueno awan. Mansong. Dajay. Imanawan dya pulis. Mandamdamapay. Isayang katan ti gagarata. Buungan kita sarming dajay may satawa. Tayo iso ti pangpuruwakan tayo ti Granada. Ha? Awan ti tao di taunag. Isong awan ti mayraman. Saan tangan mo? Nuan niya ti adda iti unag. Nalapit apap papeles. Ngam awan bibiyang taditan. Kasano nga ron mga ansong? Awanan ti makita ta tao. Saan na nagsubli dyan nakita ta itay a pulis? Umikan, kagawam, mapantay. Mabalingan. Nakasagana kan lando. Itay pa mga ansong. Ti Granada. Itang lando. Dito ti pagnaan talando. Surutan nak. Wala ansong. Nagiti pulis. Dito ito lang. Naglamang ta dito eh. Meka. Mga ansong. Saan datang ta matilod dagiti pulis? Apay ko mamatilod ta. Di daan mo tinaram ta. Ken awan ti nakakita ka data. Sino ta kinarami dito na ita? Anya ti serbiyo ang pulis dita no di yung matiliwan na. Sige! Makamukha yun! Sino ti nangaramit iti kinaayaw iti munisipyo? Dagiti awanan pa yun. Pagipalod ko ita. Makadayo ka ni ti kabisera mga ansong. Walando. Mapantay ti kalapaw ni Tata Santos. Makita gusto pa ijay. Agi na natabit. Kalpasan na. Sumangat tayo jikota. Uwan mga ansong. Sige. Agi na kayo. Kalpasan na. Kanan nyo tuwing sagana kamakat. Amo ka, di ka painangan. Agyaman kami, Tata Santos. Nadamag ko, ti panagpabit pa kyo iti may sa pasdag. Agpaiso ka dek. Juan. Amoy day Tata. Tanay bagami idin ka na kayo.
Ti pasdek ni Doña Anita. Madamapay lang ti parang sapsapul na ken ka, baro. Isungagan nat ka kuma. Sigurado, matiliw da ka. Ang mga nusan da ka lang ngay balod. No di ka ipapatay da ka. Amo tayo amin ti kinatakas. Dagiti aday ti aglawlaw tayo. Dagiti tattao at natural ti kayat ko asaway. Iso anas kan ti panagandag baraw. Wen tata. Ket agyaman kami iti dayta palagipyo. Laglagi pa nyo kumakanayon. Nga iti kanito ang matiliw na kayo. Sigurado at dakas ti pagbanagan nyo. Ipapatay na kayo lakit de. Nakalagatan ti nakatoni ti ulong baraw. At sigurado nga dadagiti agragay nga agsapul kan ka. Nga uray pa'y dagiti lang gagangay nga umili. Nalabit akasta, Tata Santos. Ang umno dito'y kamanggaan. Awan ti makaiturad ang mangipatiliw kan ka. Gaputaan mo dati aramid. When ugalay da Don Simon. Kahit saan dalatan nga tagtagaray. Saan da na makibibiyang pay. Tati aday ti panunot da. Kahit ti makitagay. Tapno aday gatang da iti taraon da. Tata. Day tati kinapudno baraw. Awan pa'y nadamag ko dito kamanggaan nga gragay. Amang sapul kan ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sino tiyakin aramid iti daytoy? No itakat blanco pa lang, Mayor. Ngam sigurado Granada ti pinabetak na dito. Sino tinatakwatan niyo akin aramid? No itakat awan pa, Mayor. Sinapul mi no, sino man dahi tataong awan nakita mi. Kanya nga tatimot-timot tinang aramid iti daytoy. Nyaman kay dyan napasamak anang ko iti radyo itay. Ada nagipurwak iti Granada iti munisipyo. Sapay agdanagak no adda kakasta apas pasamak. At apaklatan ada amin ti akin gapuanan. Diyos ko, iliklik mo kumaida iti pakaisagmakan da. Jakmat mabawingan ti kapanunutan da. Panagibalas ti adda iti puso da. Ngam, sapay ko mahata di mo baybayan ida Diyos ko. Sapay ko mataawan ti dakas sa mapasamak kadakwada. Ela, inak ko ba iti kabisera? Adala inak gatangan ita. Sino ti kadwayo, ma'am? Imay sa agwardya. Mabalin ka di ti sumurot? Ha? Kaya't ko lang amin amaamuan ti pudno anapasamak iti munisipyo. Napasamak? Mama, pinurwakan da ka no ti munisipyo iti Granada. Kasta tinanggag ko itay iti radyo. Anya? Sumurot ka da kayo, ma'am. Kaya't ko lang amamuan ti pudno anapasamak ijay. Ala, sikat ti makaam mo. Nagpaligi kayo no kasta. Unan, ketika nalabit asap-sapulan da kami. Adda nakakita ka da kayo iti inaramid dyan? Awan, kung nakataray kami adagos. Nagdanag aklando. Amok nga ado ti pulis ijay. Kat amangan na maisagma kayo. Dahil tati pinampanunod ko. Saan? Kita, sigurado magpungpungtot ni Don Simon. Saan lakit dinagtal na ti panunot na, gapo iti napasamak. Kasta ti maiparbon kan ko. Kurang paikit di day ta, apag parikutan na. Una,
Adan tumanan namin. Naman di may sa kaparuan ang damag itang agsapa. Sa patulan da itatit tao ang ipurwak iti Granada iti may sasiled iti umunakad sa anti munisipyo. Awan tinatangran na tao, ngam ti salutsut. Asino ti akinaramid iti daytoy. Anya ti motibo da. Papagayam, padanan ti kanayon na damag may baban iti daytoy akateng. Sapsapulin da kayon ng anson. Aging ga iti dida isardeng timang pasapol kanya. Ikatmat ida iti dakkala parikot da. Kas ita, sigurado nga agparparikot ni Don Simon. Kasta ti may parbang ka na ko, ana. Nagdakas na tao. Ibagbaga tayo ang nagdakas da. Ngam da tayo mata. Saan ka di ama ibilang tayo mat kan adakas? Gapota kabosor na tayong tilintag. Ano? Saan? Kan may sa? Uraan niya pa'y timayawag ka da tayo. Anya ko ma, lumawagan tayo iti dakas. Sana bale. Tadag iti napatpatay tayo at tao, kat dakas damat. Tano di tayo tignay, akas iti aramidin tayo ita. Awan ti mapasanak. Awan ti makaiturad amang kalaban kadakwada. Sabagay, kastoy awagas ti pannakilaban tayo kadakwada. Saan tayo akabailan ida iti sangon-sangon. Iso ana saysayaten akastoy awagas. Asino nga ta ti akin aramid iti dayta, Simon? Saan nga ta ani ansong? Awan, tinakakita iti napasamak. Masuro na ka talaga. Iti anaga po nga ramidan na dayta. Iso nagawid ak diti mansum tagsakitan ti ulo. Amangan no ni ansong, Simon. Aniya. Aging gaita, di dapay nasapulan. Baga amat ngamin dagiti kapulisan, taramiden dati pagrebengan da. Tapno at damat serbi ti kinapulis da. Onita. Simon, dalapit. Ni ansong ti akin aramid iti napasamak iti munisipyo. Magsakit ti ulo, iti may papan iti daytoy. Mama, Papa, anya din ang agoy ti radyo? Kaya't ko tagpa may isa. Panawan kayo pa ditoy. Oh. Mama, anya ti mapaspasamak kini Papa. Kas nadakil ti parikot na. Anya nga min tinapasama. May papan iti napasamak iti munisipyo. Iha, natural nga agparikot ti amam. Mama, isidaitan ti bagbagak kada kayo. Nga amangan no adda na pasaktan nyo. Iso akas ti mapaspasama. Iti damo, ti pastat yu ti pinabatak da. Sa ita, iti mat munisipyo. Api mama, iti anya aga po ang mapasamak tagita. Iha, Saan nga ta aga po tada nakabasulan nyo iti padayo ang tao? anya. Nabilang mama, apay akas ti dang aramidan da. Sobramat din. Saan aday ta ti panunutom, iha? Gaputa awan, tinagbasulan mi iti padami at tao. Sapay ko matakas ta mama. Sapay ko ma. Kaya't ko timapan iti munisipyo. Kaya't ko atakwatan ti pudno a napasamak. Amangan no iti day dagon daway. Kat natiliwdan ti sospek. Sa balin tagparparik na kanya. Apay akas ti mapaspasama. Kat mainaig pa'y kadagiti naganak kanyak. Pinabutak dati pasdek ni mama. Kalpasan na, itimat munisipyo. Pinurwakan da iti Granada. Nagkaputayon iti munisipyo. Isumay ta, mapantaggatang iti kasapulan tayo iti mansyon. Guard, sumurot kalagta ka na kami. Ma'am, mapatay mo mga iti grocery. Sige ma'am, intay nga rodan. Oh, apay eta, ano tinakita mo? Apay alinindang iti belong tarupam. Day ta babae ang masabat tayo ma'am. Kitaan nyo anaimbang iti ilalabas na. Apay day dya babae, Ella. Apay alinindang tirupam. Diyak kaya't ang makita na.
Sino day chay? Iso dayjay ni Rina. Rina? Wen, ma'am. Ilawlawag kunto kada kayo ija mansyon. O sige, agpatuloy tayong itipapanan tayo, ma'am. Sige, Ella. Intayo nga ron. Itay pa'y asur-surutan na tayo ang lalaki. Agban lang nga taday ta. Malabit nga ito. Ang diretso ang iti munisipyo. Kaya't ko ang makita mo ang tinapansama kay Jay. Tayo bala. Sur-surutan na. Kasalitak man. Umasidag ka kanya. Umay ka. Apa yung sursurutan na? Ni, anya di? Maawad ako. Saan gayam abala day ka? At dan sa kurkurang ti panunok na. Mabit lang ha? Ikan ka itiigatang mo iti kanam. Oh, adto eh. Dajay, pimanawan. Mabisin na gayam, iso asur-surutan mo. Ano gayam? Ano naman ka na? Sir, ada ka di damag no asin iti aking gapuanan iti da ito eh? Anya ti motibo ti nagaramid iti da ito eh? Amano, kalaban mo ni Miro, iti politika. Ano sa dagiti tagduman at iti babay na? Ano pa siya? Ano niya? Sakbay na agsubli ak iti asyenda. Inak pa'y gumatang iti kasapulan mi kinina naman si. Inak iti grocery. Ti lalaki itay dahi tiniinikak iti kwarta. Ni, payapayan nak. Isuro na iti abanda. Insinyas na asurutak ka no. Adan sakit di kayat nang ipakita kanya surutak man. Amangan no adamat kat di kadua na ang mabisbisin. Panuan niya tinapasamak iti kadua na. Surutak. Kaasimot ti panagbiag dagiti kaskan ko na. Dagito'y tirumbang amaikan iti atensyon. Tapno sa andang agwalang-walang iti kalkalsada. Ayan ti lalaki. Sige, magnakamis. Di ka gikis no di mo kaya timatay. Magnaka. At dalay pakitamikan ka. Nung di ka tignay iti dakas, ta sigurado amatay ka. At iti pagpanamiis, Ma'am Carlota. Uminom kayo iti juice. Kabayatan ti panagbasa iti dyaryo dito iti rasa. Agyaman nak, Ella. Ay, umika. Agtugaw ka. Ma'am? Ella, malagip ko di babae alimabas iti ayan tayo. Hindi, ada tayo iti kabisera. Ni Rina, Ma'am. Rina? Wen, Ma'am. Iso dayjay tay anak dadon niya Anita kag Senyor Simon. Kasta ka di? Napintas gayam ti anak da. Iso dayjay ti kaayan-ayat ni Victor. Anya? Wen, Ma'am. Iso ti kaayan-ayat ni Victor. Kasano anapasamak da ita? Idinto taam mo na matikin at akas dagiti dadakkel da iti arena. Dayta ti jak amo, Ma'am. Mas daawak nga rod idi na amwak dayta. Niri na idi ti mismo anak ko na kanyak. Ani Victor ti kaayan-ayat na. Napanaknakak mo tapod no? Babaan ti istorya kanyak ni Ami. Ami? Ti kinaubingan ni Victor, Ma'am. Madlaw ko idi nga adda pa naggusto da iti tunggal maysa. Aging ga anak kadanon dito yung mansyon yun ni Victor. Kasta. Adda idin nagkinaawatan da. Iso ti amok. Malagip ko pa'y nga adda insagot ni Victor kan ni Ami akwentas. Sakbay anapan nagadal iti kinasoldado.
Awan. Aday din sagot ko adwa a kwentas kin ni Victor. Kat imbaga, ati pangisagutan na iti maysa, kat ti babae anapatagkan kwa na. Ano ti agbalinto nga asawa na. Induldulin ni Ami day a kwentas, ma'am. Gapot na napatagkan kwa na. Ngam natakwatan na, nga adamot gaya man nagkinaawatan da Victor kan Rina. Kasano anapasamak dayta? Nila ang Victor ti makasungbat iti dayta, ma'am. Anya? Kan kidawak, adi mon tulatan masasao kan ni Victor daytoy anak saritaan ta, ma'am. Tati kayat ni Ami, saanen nga agsabat ti dalanda. Tapno saan nga iso ti magdadael iti relasyon da kan ni Rina. Sa din dito ayan ko. Apingin rakitak dito Kan makasipsip nga to'y ayan ko. Rukatan dak dito Pangasiyong! Ang papanaw kalangan pukpukaw dita! Rukatan dak ang tumadlain! Didak pagaramitan iti dakas. Pangasiyong! Awan pasal ti pada kayo. Basta gulimol ka dita! Tunti mo kaya't ti masaktan! Pangasiyong! O, ti makatulong ka! Ngawin pukapukaw ka dita! Isasubaran ka! Anya ti kasapulan nyo. Apingin rakitak dito Anya dito ayan ko. Apa yan nagsipngat? Asama tayo? Anya ti panggapyo. Sumano ka ba ilan dita, babae? Subaran ka! Ang sanggat kayo pagkastangan arabitan nyo kanyak. Noanya ti kayat choy ipagayo. Basta sandak pamapatayan. Talaga matay ka! Huwag kibaltang! Anya ti masapulyo. Ipagayo tapno mo. Palubusan da kung dito Di gandanan! Mapalubusan kang tumatlang, babae! Aguray tayo lang! Yun ang kibaltan! Kas na ko nakitay! Amangan, numatay ka! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kung maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Anya ti masapulyo. Apay ading ibagatapwa mo. Itad ko ti kayat yo basta palubusan da kung dito Di kagdanag! Palubusan na kami tayo! Ngayon ang kibalta! Matay ka! Anya ti kayat mo asawan. Pasakada kayo tidak kalagatan! Anya. Hala! Maturukan! Sabihin! Kasano ang makaturog ak ditoy? At nakarakad akmat. Rukatan ak ditoy. Abog, umay kait kan iti inumam a Diyos. Agpaspasa ka manan dito'y sirok ti dakkel akayo. Dito'y paraangan ti kalapaw ta. Ay naapong, nagtaktak kayo pa nang yun iti inumag a Diyos. Alakit din apo, inumam da ita. Tay mulak adakkel akalaman say ti pinuspos ko. Kat iso da ito'y. Ala apo, inumamong. Agyaman nak apong. Apong, nung kumakayat yun, umalis tayon. Panawan tayon daytoy kalapaw tayo. Saanan apo? Dito'y tan. Dito'y kadimbakal. Iso asaan ta panawan to'y kalapaw ta. Sige nga rod apong. Ikarigatak lang na napalagdaan. Wano sukatak dagiti panaw abubong na itisim. Ha? Wan apong. Agurno nga pari ti dayta. Ala, adakan ka apo. Ay wandayam. Kumusta mo't ti trabaho? Nasayat mo't apong. Magusto ak launay ti trabaho. Say-saya atem ti trabaho apo. Kat maragsakan ak unay para kan ka. Tanaadaan kan iti panggada.
kan? Anya day tayo ipakan mo kanya. Tinuno ato matayab day ta. Kan inapoy. Ala, man kan? Rukatan na, tapno makapanganak. Wag! Ngam day talang may isang imam tirukapak. Nakarakadlat pa day da may isang imam. Anya? Tirupa na. Kasla may irupaak. Oh! Apalagit kita anak. Mabit lang ha. Paukar-karak ti may isang imam. Nasa anak nga bigtot. Sikat ay lalaki iti abal na iti asidag ti mansyon mi. Nakita ka pa'y iti asyan dami. Kaya't asawan day ta. Sinursurot dak iti. Maawatak itan. Maawatak itan. Mapagsisilpukon ti amin. Talaga apli na ano yuday ti apanang dukot yung kanyang. Pinalpaniiudak itinal daw. Kat nagbaligi kayo. Ha? Dakas gayam ti plano yun. Asino ti kakaduan? Kanan niya tinagan mo. O karkara kung tamay isang imam tapno makapangan ka. Anay ko! Naktanganak ko na yan. Pangasim, rukatang pa'y tisatak. Naktanganak ko na yan. Ade ba? Mangan ka! Ha? Pangasim! Rukatan na! Di na ko ninta talaga. Anya na ito'y lugar. Kaslaawan matatao dito eh. Awan pa'y mga kuat timak ti tao dito eh. Anya da ito'y alugar. Jack kaya tinasumbatan day ta telepono. Ang mga nutay caller manin day ta. Madam, telepono. Apa yang di sumbatan? Si Kam timang sungbat. Sige, madam. Alvans Residence. Hello. Anya? Ulitin man, timbagam. Anya? Mano, ti kasapulan nyo? Hello? Hello? Oh. Sino ti kinasarita may ti telepono, Bart? Madam, ni Ma'am Rina, kinidnap dan. Anya? Isagana tayo kano, tigatahanda kid damon da. Gaputa umawag dan tumanan. Anya? Ni Rina? Nangipananda kanukin ko, ana? Saan nang ngayon baga, madam? Itamat lang, mapanak di asyenda. Amangan no adalay jay ni Ma'am Rina. Amangan numang loko-loko la jay mawag. Anya, kinidnap na ni Rina. Juan, Simon, madandanagan na po na yun. Ang mga noan niya ti aramidan dagan ko na. Anya, Simon, aggunay kan. Piliwang dagiti kidnapper. Ibagam ka na hepe na ito yan nakasamak. Aggunay kan, Simon. Bye! oh, kinidnap na ni Rina. Sino tinang kidnap? Rumwara kiti opisina. Mapanak iti headquarters. Masapol ngay bagak na ito'y kinihepe. Umasidag ka dito eh. Okay, boss. Awan ni Ma'am Rina iti pagnanadan na. Imay ka dito eh. Saan, boss? Saan nga imay dito niya, ma'am? Anya? Ayan na nga onda. Kunamot ni na namarsing hindi kalma na napanay di mansyon da. Wine, napanijay. Ngam saan ka din na nagsubli dito eh. No, dito kataltalunan, boss. Saan nga imay dito eh?
Amangan no nakaturog lang hindi pag nanaidan dito asyenda. Salwag. Sige, hinakon. Hey! Ha! 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 Kaya't masawan. Pudno ang nakidnap ni Rina. Kasano itanday ta, Simon? Saan ta kanong ipakaam mo kadagiti panakabagiti lindag? Tayo ti ka nito nga ramidan ta ta. Lidag pang nga amang patay ka ni Rina. Masaya nga naklaw na itidak kalagatad. Akit kidawon da. Ngam pampanunutak ni Rina. Ti anak ta, Simon. Ang mga napatayan da, no di tagtong palitikayat da. Sumardan ka na nita. Ang pampanunot ang itirong pangaraminag. Panunot ang pailaang? Anak ta daytan, Simon. Iso adi ka nagpanunot pa'y. Itadmon tikid-kid dawon dakwata. Kat isublida mo tanti anak ta. Hello? Hello. Ulitak manin tinibagak. Saan kayo nga gipulong iti polis? Dahil di kanito ngay narami dyan ita. Matay ti anak yo. Ayan ti anak ko. Tumagag ka na yung pag iti bagak Mrs. Harpan. Urayan mi ti kwarta iti simenteryo. Ha? Ichay, ti pangipatsan nyo iti kwarta. Kat kaya't kwa si ka mismo ti mangipan. Si ka mismo ti mangipan. Nalawag ka di. Anya? Iti tangat simenteryo. At tadagkalagro si Ichay. Ichay ti pangiti swami ti kwarta. Oh. Intun tigat. Iti oras ti alas 4 iti manam. Nalawag. Dakkal unay tikid-kid dawon nyo ang kwarta. Basta agpungpal kayo ti amin nga ibaga. Tatasan, matay ti anak yo. Lagi-lagi pa niyo. Igami ti anak yo. Bye. Hello? Oh. Pay kadikit napor tinakasarita mi tikilan ko no. Wan Simon. Oh. Kuna na asyak kanulaang ti mangipan iti kwarta. Kat ijay pa'y sementeryo. Niya. Masapol ka nung agtong palta iti amin nga inbagana. Tano saan? Patayon da ti anak ta. Sana mabali na basta itad kulatan ti kayat na. Oh, Simon, itad talatan. Tinaskan saan da patayon ni Rina. No ita, napatpatagpay laang ni Rina. Maglalay nga dagita na tao. Sana mabalin nga isod na tinalalay nga. Ang patulong ang itipan na kabagitilindag. Saanan, Simon? Laglagi pom kuma. Igamda ni Rina. Ang mga nudang randa, no di tagtong pal, iti kayat da. Boss, nasino nga itinang kidnap ka ni Ma'am Rina? Diyan mo. Ngayon pa nagkunat. Dagiti tattao, anay ruwami ti kasta nga ramid. Kahit ni Ma'am Rina pa'y tinapili na. Boss, amuda matikid-kidnapan na niya. Anay ko, siniko nakmutan. Ang iwan mo. Anay. Amangan mo, may raman ka pa, loko. Ha? Kahit minsan mo ti may raman, itiday tang ibagbagam. Amangan mo agda makangagkan ka. Kat ibagada pa'y akadwam dagiti kidnapan. Saan ba ta? Nagadayo mo titimbagak, boss. Imbagak lang, mat. Sumardan ka, kung nakmat. Wan, boss. Orayan ta, ti biling ni Madam kadata. Taiso, ti aramidan ta. Wan, boss. Kasanuitan, Simon. Insagana mo ti kwarta? Wan, ngayon ama ipaima kadakwa na ti kwarta. Ha? Nagpatulong nga ka nagiti pulis. At sigurado amatili o nagiti kidnapper. Anya? Impakaambum gaya man kadagiti pulis. Awan baal na ka nagiti pulis no asino man nagita kidnapper. Simon. Amuda tiraraminan da.
Iso di kagda na ganita. May sublit yan akta. Ngawan maksay, iti kwarta. Siputan nyo ang bag. Saan kayo ng agtalaglatan? Ang mga nusan ng tungpal ni Mrs. Alban iti saritaan. Sige, agsipot kayo. Ikatin nyo tigalot iti imak. Naktangan akon. Agtal na ka. Pangasiyo, kaasyandak ko ma. Saan dak aparigado na gastong? Kakadwa. Makidayo ka di ti makit-kita. Uday giant ti mangipan iti kwarta. At taigam na bag. Di ka tingna iti tsak kaya't babae. Matay ka no, bidot ka. Uday giant kakadwa. Hindi sunan ti bag. Kat agur-urayan. Kakadwa. Di kayo pakpakita. Pumano tayo dito yan. Magnatawi tinalimod na pagnaan. Kakadwa ti babae ang ibad ti kwarta. Nadlaw kumitay ta. Sige, pumanaw tayo dito eh. Sigurado. Aduda. Kat nalabit a pulis na kita. Mamay ka. Di ka nikis. Kasigurado amalay ka. Manulang imang kalbit iti partok ko. Ipayak pa'y lang nga dadito'y anak katakter. Ngam apay nga awan ti umasidag dito'y ayan ko. Kung nati kidnapper nga iti dahi ti dakkel across ti pangidiswak iti kwarta. Ngam awan matlangan. Oh, ti salbag a kidnapper. Nagbayagan. Simon, makita mo iti aramid mo. Mano nga oras tayon dito'y sementeryo. Ngam awan matlangan dagiti kidnapper amang isabat iti anak ko. Japlo ka. Anya. Awan tinakita dagiti pulis dito'y at tao. Awan nadlaw da apulos. Ano gasta? Mangloko-loko dagiti kidnapper. Pumanaw tayo dito'y. Awan ngamin ang muyo. Agpapada kayo kadagiti inalam makakadwam. Awan serbiyo. Kasano nga roditan, madam? Hindi damat insabat ni Ma'am Rina. Ang mga luan niya matan tinaramid na kinkwana. Salbag dagichay a kidnapper. Kasanon, no day naramid adakas kini Ma'am Rina. Dahil tati pagdandalaga. Ngayon pa-check, madam. Saan dangan anuan ni Ma'am Rina? Gapot a kwarta, di kalikaguman da. Hingga ba, apay at di da nagparang iti tulakan. Kasi tinakunayo. Nadlaw da nga ta. Dagiti pulis akakadwayo. Iswasanda na nagpakita. Madanaganak iti anak ko. O mga no. Madam, agkalma kayo lang. Takas iti nakunak. Sanda nga nanuan, wano dangran ni Ma'am Rina. Gaputada da kalagatad, akalikagumanda. Kasta nga ta. Apay, madam? Talaga ka di nga itulok yulatan, nga laan dati kwartayo? Numabalin kat saan? Ngaman niya ti arambida? Anya ti plano ni senyor? Diyak amunan niya ti plano da kadagiti pulis. Tayso dalang matyag sa sarita. Sanak nga inkabilangan ni Simon may papaniti da ito'y abanag. Ano niya? Ipamusposan da ka nung alaon ni Rina asana maititi kwarta kadagiti kidnapper. Kabalan da nga ta, madam. Diyak amo. Sabagay. Dagiti polis, ti kakaduan to ni senyor no bilang, madam. Ang talag kayo langan iti kabalan dagiti polis dito'y San Isidro. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay nagpahinag ti pangadon mo. Saan ka di asa kaanda kung dagiti dadakkel ko? Sana nagtungpal iti bilin ko tinam. Isu aladim ita. Anya? Agasam, ada kadua na polis. Tikulada nga ta, kat di minatlaw ita.
Tidak pagbalinan ngawan amuna. Ano? Aging gasaan ngagtungpal iti bilin ko. Sanda ka nga isubli kadakwada. Ti kunada nga ta. Kat matiliw da kami. Ha! Nabidot da. Palubusan da ko nga agawin. Siya kung tinangtag iti kwarta at tigkidawan niyo. Ikalit data, agtalag kayo kanya. Ti kunam ka di kat mamati kami kan ka. Sanda kami apagbalinan ngawan amuna. Panangkunak kat rebelde kayo. Saan ka di ahusto ikinunak? Aniya. At dapay tugyo. Kanti lang langayo. Dayta ti pangibasarap a rebelde kayo. Tulisan kayo. Ibagam ti kayat bukay baga. Awan aniya man na. Agbasbasol kayo iti kastol mararamidan nyo. Numatiliw kayo. Sigurado nga iti pagbaludan ti pagtungpalan nyo. Sige, agin na nakakit din, babae. Magtalinag anak karakat ti saka kan imam. Rabi, nakaulong magtidayan ko. Sakat, nagbasit alam para di silaw ko. Kasla ang ayok itiday tingay naramit na kanyak. Pag may saak dito'y unag ti kalabaw. Ngam adamot mga bambantay kanyak itiruan. Kasano nga ta ang makalibasak? Ano na ti aramit na? Diyos ko, tulungan na. Marcela, nakatulog kayo ka din? Saan pa'y apo? Nakaidaak nga paysaw. Ngam sa anak pa'y anak katuraw. Apay ka de, apo. Ada ngamin malaglagip ko, apo. Anya dayta, apo? Di inakan ama, apo. Sayang. No kumata si bibiyagda, nagsaya at kuman. Naragsak dalakit di ta naragpat ko ti arapaap ko. Nga oray simple laan. Apo. Anakalpasa kiti panagadal ko. Kat adaan na kita ni ti trabaho. Wan, apo. Tauray addadan iti nagkaysa abiyag. Amok anaragsak da para kan ka. Apo. Wan, apo. Naragsak da para kan ka. Kat oray siya. Naragsakak mat para kan ka. Agyaman akunay kada kayo, apo. Gaputan no awan kayo anang padakkel kanyak. Nalabit. Diyak naragpat ti arapaap ko. Nagkariak iti tanam day dinanang mo, apo. At tulungan ka. Tapno makaadal ka. Apo. Kat pagyamanak mat. Gaputa inaramid mo ti amin nakabalam. Tapno makalpas ka. Gapuday tayo titulong yung kanyak, apo. Kat agyaman ak unay. Gaputa impatagdak. Kanya ti orasan. Parbango na. Ngam, awan pa'y laang ti awag dagiti kidnapper. Anita, damutan sa fati nagturugam. Sana ka makaturog iti agpatnag. Kay nururay ko ti awag ti kidnapper. Simon, napatag kanyak ti anak ko. Iso ako nakkan ka apang asim. Taitad ti kiddawan da. Iti kasta, isuglidan ti anak ko. Saan dengan ano ni Rina? Gaputa kaya't da maalat ti kwarta. Sigurado ka? Ha? Simon, di kanto mapakawan no dadakas na mapasamak iti anak ko. Ay nati kagdanag tagtignayan dagiti pulis. Pulis! Pulis! Awan serte dagita pulis. Ad-dala nga parikot no makibiyang da. Di mo tagibas sitan dagiti pulis. Makamuka. Ngam na siya, dak kayatin na makibiyang ti pulis iti daytoy a parikot. Kwarta ti kasapulan dagiti kidnapper. Sana ti pan nakibiyang dagiti pulis. Mawatam Simon. Hoy! Di nakpanawan! Agsarita ka may papati ti daytoy.
Talaga di nakdanggan ni Simon. Ha! Aramidak ti amin. Tapno maispal ti anak ko. Kuna nabantayak kano ti telepono. Rumuar kano, tada si kasunda. Telepono. Sumpa. Hello? Iti mao ti akong tawari. Pilinan kamanan, Mrs. Alban. Tikit na para. Dungag ka. Dumngagak, iti bagam. Kaya't ko asi katimangyag iti kwarta. Saanan nga iti kampusan to? No tikat ikayan ti taklaba to. Sakpay amatanon ti kampusan to. Anya? Sika lang ti kayat ko amangyag, Mrs. Tsak kayat nga taadwam. Nang runa, no pulis. Talusan, talaga patayin min to'y anak mo. Anya? Intol malumad lang, Mrs. Iti oras ti alas 3 iti malam. Ulitag, sika lang ti mangyag. Tsak kayat nga ipakamuyo kadag iti polis. No di kagtumpal, lating itag. Ngampaltukan min ti anak mo. Uwan, agtong palak. Ikarit. Sige, urayam ti kwarta. Siyak ti mangyag iti kwarta. Art, siyak ti mangipan iti kwarta. No sa pulandak ni Simon, ibagam adi mo ammo tinagtur nga. Kuyugan kayon, madam. Sana mabalinag may maysa kayo. Saanon, siyak lakan. Kat mamati aklaunay amaanak ti anak ko. Madam. Nakasagana ako na rumara. O saraklaan nga ti kotsek. Madam. Rumara ko. Saan kumakas Twitter aramidan nyo iti padayo at tao? Agbasbasol kayo lang. Agtrabaho kayo iti usto. Tapno adda pangalaan nyo iti kwartayo. Adi kay kat manggundaway iti padayo at tao. Sumardangkan. Lukayan nyo ti gamit iti ima. Nagsakitan. Kakadwa. Matan nawagak ti babaya nakatakder itayan tinagkalabato. Walang maglo! Mama! Agpaliw tayo pa'y kakadwa. Salbang dagiti kidnapper. Aking gaita, awan da kay lahag. Di ka tignay tintakas, Mrs. Alban. Di ka garaw itinagtakdaram. Dahil di ganitong aggaraw ka, paltugan ka. Anya? Sige, umadayo ka. Mapan ka itidaylepon tinakala kayo. Umadayo ka nita nagtakdaram. Magna ka lang asaan nga garaw dagiti imam. Wan! Sige, mapan mo alang tibag, Jinggoy. Siguradwem no kwarta ti linaon tibag. Masapol nga sigurado tayo. Dagiti puisi ta kidnapper. Masapol pa'y lang nga pun kanda no pudno a kwarta ti linaon tibag. Pedyayan ti anak ko. Rina! Mama! Iha! Umay kayon, Mama! Intayon! Dagiti salbaga kidnapper. Dinangranda ka kadi. Saan, Mama? Iso ang mapantayon. Pumanaw tayon dito eh. Pinarparigat da ka kadi dagiti kidnapper. Anya tinarami da ka. Inrakadak lang, Mama. Saan dak adinanghan? Sigurado anabis-bisinan ka iti ayanda. Pinakpakandak mahat, Mama. Iho. Awan sa bali akayat da. Naditik kwarta, Mama. Agyaman ak. Tasaan da ka pinagarambidan iti takos.
mo kinuyog ni Anita iti napanan na Bart. Mga no nagtingna iti kabukbukod na nawagas. Di na yung baga ti papanan na, senyor. Ni matamdaytan, senyor. Ni Rina ti kaduha ni Anita. Naalak ni Rina ngawan ti dakas sa nakasama. Si Kangay, anya tinaramid mo? Anya? Ha! Awan pa'y panangisakit mo iti anak mo. Kat ti kwarta. Nangalaam iti intan mo kwarta. Kwarta? Intad ko amin na kwarta nga adda kanya. Anya? Ala, sukatam itati kwarta anak po ako. Saan ang mabalin at di mo sukatan? Di kaya danag may papan kanyak, Papa. Awan ti dakas anapasama kanyak. Kabayatan nga adda ak itiikot dagiti kidnapper. Sigurado ka, iha. Wan, Papa. Manipod dita. Diyak kaya tinarumwar ka pa diti mansyon. Ha? Marigatan. Amagan no maulit tumanan tinapasabang. Sige, Papa. Agtong panak iti kayat jo. Dito'y kalag mansyon. Saan kan ang mapanay dya siyenda? Papa. Awaran ti ado pa asaw. Basta agtong palkalatan iti kayat ko, iha. Tapno nasayaat ka. Wan, Papa. Ituloy tayo kadipay lang ti pasdak. Masakol. Oh, dakal tinapukaw ak kwarta kanyak. Iso anas kan na makabawi ak matlang babaan ti mapastrak iti pasdak. Sige, madam. Bagak manan nagiti trabahador. Tanay sardeng aminan ti panagtrabaho da. Idi nakidnap ni Ma'am Rina. Sige, ituloy yo ti trabaho yo. Ma'am Carlota, kayat ko ti mapan iti kamanggaan. Kamangkaan? Itinagkapwam a barangay? Wen, ma'am. Kayat ko asarungkaran ti tanem day digayem ko. Dalusak ko, ma. Unangam amangan mo maisag makaela. Amangan mo masalaw mo ijay dagiti dakas at tao. Di kay agdanag, ma'am. Siya kun ti makaamo. Agpamarangak manan abakat. Iso asaan dakto ang mailasin dagiti pasurot ni Doña Anita. Maganaganakan ka, Ella. Amangan no patayon dakakit di mo. Saan, ma'am? Adayo iti masakupan ni Senyor Simon ti diso a papanak. Iso adi kay agdanag. Ala, hindi ka malapdan. Aganad ka kumangarap. Awanan. Madadada ilan day ti kalapaw day di Marina. Manon atawan tinapalabas. Awan matan ti uray may sa amasetas ko anabiyag. Nagango da amin. Gaputadyak matan na sa sarongkaran. Sakat agkaruutan nandito eh. Awan tinanggargaraw iti day ti adiso. Saan aginaraw ni Senyor Simon? Sabagay, imbagak idikan kwa na asaan na kuman apakibiyangan day ti adiso. Taday to'y lang ti pakalaglag ipak iti day di Marina agayem ko. Nabaybay akon day ti akalapaw. Dalusak taglawlaw na. Nga uray pa'y narukupan ti kalapaw. Kalpasan day ta. Mapanak iti tanam day di Marina. Kat agiro utak. Kat no addan tuway ha. Mangkita ak iti mangpalagda iti day ti akalapaw. Girumbang amapukaw day ti akalapaw. Ha? Adda umasidag diti ayan ko. Sino na kita? Agsaganak. Adda tay paltog nga inted kanyak ni Manong Rodrigo. Aramatak no dakas na kita at tao.
Masidagdana. Sino kayo? Antela. Antela, si kakadidayda. Ami? Lando? Di ka nailasin ka po iti arawapan niyo. Kas kay nabakat kan lakay. Kunakon kat asikadayda, Antela. Anya tir aramitan niyo dito eh. Sinarong karakter kalapaw. Nakasabsamakan. Da kayo, ano tir aramitan niyo dito eh? Ada misyon mi, ante. Misyon? Wan, ante. Ada gagarami dito eh. Isa sinmalog kami. Ano niya? Agam kayo kumakanayon. Lando, di mo baybayan ni Ami. Oo, ante Ella. Agad anak kamat, ante. Kunak masaan kan ang makita, ante. May sa ti lugar a paggargarawan tayo. Isaw nga agsasabat mo't lang tidanan tayo. Uwan, ante. O, ne, kasano, saan kami na makapagbayad pa? Agpatuloy kami. Agad anak ka. O sige, Ami. Agad nad kayo mat adwa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ang damot gayang tao dito'y tanan day di Marina. Nana Sela? Nana Sela? Handa kayo magkayam. Kunak mo asino itayan. Wan, siya palasan ko. Ay na, agiro utak man dito itanam day di Marina. Nabayag ngamin ajak imay dito eh. Kastaak mat nana. Kumusta kayo ni Elizabeth? Nasaya at lapta balasan ko. Amam ka day. Kanayon lapta ngagdamag kanyak ni Elizabeth. Malaglagip na ngamin ti amaken inana. Nana Sela, imbagam ka din ti kinapudnukan ko na? Saan? Pulos ajak ibaga ti kinapudno. May papan itibiyag na. Nana? Saanan anaskan balasan ko? Nasaysaya atin nagtalinaud apalimad ti amin. Tapno mayadayuda iti paggan. Amom ti kayat ko amapasamak, Ella. Wanana, maawata. Nasaysaya atin nagtalinaud apalimad ti amin. Nilimod ta kumadayta, Ella. Ikarim kanya. Maawatan kayo, Nana. Wen, matungpal, ti kunayo. Rumwarak iha, at dala kayat ko agatangan iji kabisera. Ha? Asino ti kaduhayo, mama? Ni Bart. Sige, mama. Agan-anad kayo laang. Di ka madanagan, iha. Katsiga, saan ka kumarum-rumwat iti mansyon? Anya ti ammo? Ang mga noaddaman na nagpanggapkan ka iti dakas. Wan, mama. Agan-anad kayo kumaman. Awan ti pagdanagam ko nakmanan. Nakasagana ak alumaban. Noadda pagpagganap. Sige, Ara. Ibusan ta na ito yung sagana ni Nanang Akanta. Kalpasan na. At pakabiseratan. On, Lando. Ipantati surat para iti mayor. Nana Sela, nalpasan ti panagdalos ta. Kan nakaina na tamatan. Mabalintang ti pumanaw dito eh. Wan, Ella. Kumusta tulaangan ni Elizabeth? Kaya't ko ang makita. Ngam, addan tulat tagundaway nga agkita kami, Nana. Wan, balasan ko. Maragsa ka na ka makaammo nga dagaya mong trabaho na. Kat iti pa'y radio station dito'y ili tayo asan Isidro. Wan, ay na, nagbak ng gayam ti akin kuko iti dayjay a radio station.
Kat makuna asa nga lang ti radio station na ti adda dito'y San Isidro. Kastagayam nana. Wan, balasang ko. Kat napagasatan mo't ni Elizabeth. Kat naawat iti da ijay a radio station dito'y San Isidro. Sekretarya, rumuanak bin. Adalah si kaswag bin. Siga pa lang timbaka mo dito opisina. Wala nga. Ipundong pa lang nagiti pipirma di data si kaswag ito nagsublian. Ami. Napanan ti kotse ni Senyor Simon. Uy, ngam ipantalat ka ti surat. Adamat siguro dagiti right hand na. Isun ti pangyawatan ta. Siyak lang nanti umunag piti munisipyo. Agbatikan dito eh. Urayan nakbit ha? Sige, si kangarodan ti mangipan iti surat ta urayan ka dito. Mapan ka kay aggatang iti daduma ang kasabulan. Jipod, sakbay nga agsubli ka ijay. Wen, sikat makamu ami. Sige, iti dahi aban na ti pagtarungan ka. Oh my God. Ami, Apay! dapat kanto niya nita. Isuda dahi ta sumungan. Oh my God, mangliklik ta. Mapanik na ti Gudson. Agatan na kiti kasapulan ni kiniapong Sela. Igatangak mo ni apong iti daster na. Sabutak man niya. Sana balik ang sweldo. Salbag ka! Nagdakkel ka mo lagat mo! Ngam di mo makita ti daldala pusan! Pasensya ka yun, man. Niyapin kat masikatin ang dungmar kanyak. Ita pa ba sulanak? Madam, ano tinaramid yun? Daytoy a babae! Dangak! Intayon, madam. Panawan tayo dahi ta babae. Intun maminsan babae. Kita ang tidalan mo. Buisit kay tidalan ko! Ha! Anyamot ka. Naglawag nga iso ti aking basol. Ngam siyak ti pinabasol na. Talyaw at talyaw itilikodan na. Idi dinong parnak. Siyak pa'y ti pinabasol na. Tinong panak pa. Madam, malagip mo ka di ti babae at inong pamitay ijay kabisera. Apay dayjay. Nagpintas, madam. Kasla, jak malipatan ti rupa na. Gaputan, ayo ak adagos iti kinapintas na. Nagpintas, madam. Kasla, jak may bagati kahit kung may baga. Anya? Tigit di pa nagmanihom ti asikaswam Bart. Saan ano anya laditan? Madam, nagpintas na diyang babae. May ayok iti rupa na. Kasla ngamin nakikita kon. Ngam jak amono sa dino. Anya? Wan, madam. Ay naapo. Kaya't ko abalsan iti panangtong panakanyak. Nakapagtapalag. Anya? Isukit din tagungat. Idin to tabasol namot. Naglawag nga sa tinangdong parkanyak. Tadi namot kitkitaan namin tidalan na. Ita, siyak pa'y titinumpa na. Nagmayat kumaabalsan. Ay, saan na po? Saan mo kumangar aramidan ti kasta? No pa'y kasta tinaramid kan kaday di atao. Naskan ngay respetom. Tain inaunangam si ka. Apong, saan arerespetuan ti kasken kwana? No pa'y kastya itinaramid na kan kaapok. Kaya't kulaang nga ipalagip ti maysa abilin ko kan ka. Apong, respetuam dagiti inauna ngam itisi ka. Apong, saan mo ko maaliplipatan day taabilin ko, apo? Lagi-lagi pang kumak. Surat na ito ya. Sekretarya. Asino tinangtod iti na ito as surat.
May saalak ka niyo. Sige, panawan na dito eh. Sige niyo. Sulat, lukatak mantabasag. Mayor Alban, isublim dagiti dagami nga inagumam. Panya na ito, ngay pagbagad ito asurat. Ituloy ko basan. Agum ka, Alban. Urayam ti kanito apanagsingirmikan ka. Sino tinangtan iti daytoy asurat? Sino? Agyaman at nakasanggot kayo. Matantanagan man na nagisimbagog kayo kanimanong lando. Awan kirong ba nga pagdanagan? Nasige ako. Isaan di kagdanan. Manang, Naitid ning kisurat iti tao ang nairamtaan na. Katika, nalapit nga akong kumtoton day jay. Agpang panunutan no asino tinangkot iti day jay asura. Tsak in pagarupad tapos kayang atao ti Mayor ita dito San Isidro. Juan Rosa. Nagpadaan da iti asawa ng agtakas. Pasurot ida ti Diablo. Manang, ala, sumrag akong dita kalapawt aginanaak pa'y Rosa. Sige manang. Tainak mo tumulong ka dagiti padak a babae ang mangisagana iti kanan tayo. Sige, Rosa. Awan na ti pamatik nga isubli ni Senyor Simon dagiti daga ngay nag-aguman na, Lando. Iso ati rumbang kan ko na. Maparigat. Matay. Magansan. Kat ininutin tayo nga ikan iti pagparikotan na. Ma'am, kanayo nak mo umay aglar gabista dito'y akin nga to apasag ti mansyon. Ngam, awan ti madlaw ko iti aglawlaw. Nasaya at matnukas ta, Ella. Nagbutang da siguron. Gapo iti pan nakapaltog ti maysa idi akadwada. Saan ko man ang maulit ay chay? Madandanagan akan ayon. Nga uray pa'y awan ti madmadlaw ko iti aglawlaw. Basta ti panunutan nyo, ma'am. Awan ti managdakdakas a mabalin a makastrak diti mansyon. Gapo ta saan da basta makastrak dito eh. Ken maysa, ada gwardya. Wan, amok dayta. Yung madandanagan aklata. Ma'am, no kumangam-intad ni Victor. Di sa anak ko ang madandanagan akastoy. Takas lang amin natalgad tiriknak no adda ni Victor. Mama, agawid la kuman ni Victor, Ella. Agawid kumalaangan. Bart, kumusta ti may patpatakdag a pasdak? Nagbit, madam. Dandanin malpas. Nasaya. Iti mabit. Malpas day jayan. Agkalap kayo adagos iti babae. Naskan nga ado ti babae ang maipopok iti dayjay a pasdak. Iti kasta, maayayo latta dagiti soki tayo. Wan, madam. Ariglado day ta. Napudot ti ulo kanita. Adda manan ti makalkalaban kanyak iti patalikod. Anya ti kayat mo asawan? Adalawat wa surat. Ket kuna na nga isublik kano dagiti inag-agumak adaga. Anya? Uraya kano. Ti kanito asingirandak. Anya? Buisit dagita no asino daman. Agparangda kanya no kabalandak akalabanan. Siyak ti mayor iti na ito'y ngaili. Iso asandak akalabanan takukwak ti turaya. Panagkunam, maalsino dagita, Simon? Awan ti atapa ganita. Aduda ngay nagumak iti daga. Awan ti may tudo. Nalakalaang asulbaran dayta, Simon. Aber, kasano kuma? Ipapatay mo amin, ida. ay nga ginangag ko, mama. Papa. Rina? Rina? Ulitin nyo man din ako na yun, mama.
Asino ti ipapatayo? Ha? Kwa? Di kag tanagiha. Awan ti dakas nga ramiden mi. Di nasaon ni mamam ket. Bunga lang ti pudo ti ulo na. Gaputa dadagiti manggurgura kada kami. Asino da? Dagiti nakalapan mi iti politika. Iha. Siya kung timang sumbat iti telepono. Hello? Hello, Rina. Kumusta ka? Ha? Dagti tay boses idi nga imawang. Hello? Anya ti bagam? Amom ka di. Amam mapatay tao. Iinam. Man. Mamapatay tao ti inam. Kat agum at ti amam. Anya? Asino ka? Apay akas na ti bagbagam? Saan ka atumulad kadakwada? No di mo kaya't aduntang ti tiyempo ang mapatay da ka. Uray sika. Patayan da kamat. Nuag palin kamat at dakas. Anya ti sasawang? Asino ka ngamin? Apay adi kag pabigbig. Kan apay ngam muna. Hello? Hello? Awanan. Babanan. Asino dahi jay ang tao? Apay akas jay ti bagbagana. Udno nga ta, tagit imbagana kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Imposible timbaga ti ko na. Jakpat dyan amang mapatay tao ni mama. Kat agumat ni papa. Anya kumat inaguman ni papa. Rina, anya tinaramidan dito ayan sa telepono. Papa, pudno ka di timbaga ti ko na. Anya? Imbaga na amang mapatay tao ni mama. Anya? Kat agum kayo kanumat. Kadyak ka no tumultulad kada kayo. Taamangan niyo patayin da. Anya? Huson! Salbag na kita na tao! Agpakita na kanya ka! Oh. Papa, kasta unay apan nakaburi-buryo. Kaya't kadi asawan day tang apod no amin timbagbaga ti kolar. Son! Iso di mo patpat siyan timbaga na ta kolar. Balada jay. Day ta lamang re-re-rebog tambo na. Madadalang ti ulo ka na kita. Apay akastoy ti mapaspasamak ita. Oray siyak. Mariripukan matan kadagitoy ang mapaspasamak. Anya ti kunayo, madam? Ituloy tayo ti panangsarak tayo iti mansyon ni Rodrigo? Wad. Dayta talaga ti plano. Awan matad di parikot ita. Iso nga amin na plano kat matumpal. Sige, madam. No dayta ti kunayo. Sabagay, ita siguro ti umno pa naman. Tapno sarkan tayo ti mansyon ta Rodrigo. Rumbag lang. Iti kasta, mapasublik ti kwartaan na pukaw ko. Ti kwartaan ang sakak kan ni Rina. Nas ka na maisublimat lang kanyak dayjay agatad. Sige, madam. Kalpasan ti pasdak ko. Ison ti sumaruno nga aramidan yo. Matungpal, madam. Naimbag nagsapa, mama. Kastamot iha. Agkape kayo, mama. Isaganaan kayo iti kape.
Pagyaman na. Nasapa kayo abimangon, amaman. Adan sakit di pagnayo. Wan iha. Sarong kara, ti maipatpatakda rapasdak ko. Kasta ka di, mama. Mabalong ti sumurot kada kayo, itiday ta maipatpatakder apasdak yun? Ha? Ako ay saan at iha? Agtak-tak-tak ka lang iti oras mo no kasta. Mama, matuo ka nak dito'y mansyon. Iso akayat ko makita ti pasdak yun. Sige ha, sumurot ka. Tapno di mo matkunaan na di ka mapagustuhan. Agyaman nak, mama. Makaikipdoy akong ami. Kaya't ko akidnapan tayo ti anak dadon niya Anita. Anya? Wen, agbali na balod tayo ni Rina. Aging gaasaan nga isubli ni Senyor Simon. Dagiti nag-aguman na adaga dagiti tao. Kidnapan tayo, niya rin? Wen. Kwa. Awan ka din di mo mapamusposan, asaan na rito? Nasa isaya dito na panunod ko ami. Iti kasta. Ad-adang nagparikot ni Mayor Alban. Saan aron pa nga mairaman ni Rina? Awan basol na kada kami. Ano niya? Mangansong, si kamot lang tinag ko na kada kami. Adito'y agiraman iti inosente. No kasta, saan nga rod aron ba nga mairaman ni Rina? Nung dito iti kasayaatan a planok para kadakwada, ami. Saan ang maiparda? Anya nga tanong. Nunit doon niya Anita, tikidnapan tayo. Anya? Wan, mangansong. Taoray agrigat ditit ko ta. Awan anyaman na. Ngamin, pasurot matlaang ti Diablo, dayjay agdon. Anya? May mayat nunit doon niya Anita, tikidnapan tayo. Tapno mapadasan nati agrigat. Isuganyang day tagipasdak nga ipatpatakder yun tungan. Wan ma'am, saan una dakal ngam ano ti silid day tapasdak. Anya? Aki nga dati silid day tapasdak. Anya nga min day tayo tungan. Pagipupukan iti babae. Ha? Pagipupukan iti babae? Ay, kwa ma'am. Ano ti kayat mo asawan? Pagipupukan iti babae? Ati kayat ko asawan. Pagpupukan ka nagiti kalapati, ma'am. Anya? Ano ang kalapati tinaipupuk ididita? Kwa, hindi pinabutak na. Timayab amin ang kalapati. Sabay iti maawatang iti imbagana. Mang Rene? Wow! Inawagan nakbanan itipod no anagan ko, ma'am. Anya ka talaga ti may papan iti day taapasdak ni mama. Kayat ko amon tipod no. Kwa ma'am, negosyo. Negosyo ni Madam Anita. Kalapati. Ano hindi ti umay agatang iti kalapati, ma'am. Day tipod no. Kasta ka di, Mang Rene? Sige. Patyan kan iti kinunan. Sige, ma'am. Panawan ka pa dito yung nagtugawa, ma'am. Kita kuman agit iti dato matrabaho. Kita idatap no agtrabaho da iti husto. Sige lang, Mang Rene. Awan pa'y da mamakan mang bay anapan ginatang iti maka. Maburbur siya anak iti imbaga nitong anak. Kalapati? Sabali at talaga ti panagawat ko. Anya? Kastati ko na ni Ami, Mang Ansong. Doon ni Anita, tikidnapan tayo? Wen nando. Anya di makunam? Wan, Mang Ansong. Nasaysaya at nun ni Dunya Anita, tikidnapan tayo. Iti kasta. Marik na natin palak ang tayo haligat. Sige. Mukas tati ko na yun. Iso nga ron, tiaramidan tayo. Di tayo raman ni Rina. Igaputan na sin kita tao, Mang Ansong. Sana kas kadagi ti dadakkel na antimonyo. Ala. Pagsasaritaan tayo dito abanag. Tapno agbaligi tayo itaramidan tayo. Ket no kasapulan apatayan tayo ni Doña Anita. Aramidan tayo.
Mama, anya ang negosyo? Uno, pangusaran nyo iti daytoy yung patakder yung akas na. Apenas ka na damdamagam. Kaya't ko na ang matamamuan, Mama. Ta interesado ak namin iti daytoy. Anya? Naayaman ang negosyo dayta, Mama. Di kayat ko, siyak ti mangimaton. Anya? Iso kayat ko amamuan, noan niya ti negosyo yung iti daytoy akas dat, Mama. Panunutok pa iha. Saan ka di apupukan dagiti kalapati? Anya ti bagbagam? Kulungan. Wano pupukan dagiti babae, Mama. Kasta ti panagawat ko iti dayta. Anya? Sino tinagkunakan ka iti dayta? Saanin anas kan amaamuan niyo, Mama? Ngam kayat ko amaamuan ti agpayso kada kayo. Tasya, makaawata. Nangruna kada kayo nga ina. Na sino man tinagkunakan ka, aday ti apasdag kat upukan dagiti kalapati, saan mo apatyan? Ngamin may sa daytoy a hotel. Hotel? Uwan iha. Umay pagturugan dagiti kagayon ko a foreigner. Wano dagiti kayat na ti umay agpalabas iti rabi iditoy. Anya? Kayat nasawan? Adamat nga rod babae ditoy, Mama. Natural, iha. Ngamisuda dagiti trabahador ko ditoy. Isuda dagiti mga sikaso kadagiti customer. Kasta ka di, Mama? Wadi ha. Ala, nuko na masikanto ti magimaton. Panunutag pa'y na ibag. Pagsaritaan minto pa'y kan ni Papam. Ngamin, kasanon nga'y iji asyenda. Narigat mat ang mabaybayaan. Mama. Agsarita kamin to kan ni Papam. Amangan ngamin no di na matlaang itulok asikanto ti mangimaton iti day ti apasdak. Kaputa impaimanan kan ka ti asyenda. Mga iso, da kamin ti bumabangag paliin. Takwatan niya. Wano amuan ni no sa dino ti mabalin kayo apang dukutan kanito niya anida. Sa ano namin? Da kamin kinilam do ti aggunay. Lukas na, umayag na nga rin. Kaya't pati sumarap. Sa ano namin? Kanayon ka na mapangag. Agbati kan dito ko ta. Kaya't makamu ka pa lang kadag iti babaya kakadwa tayo dito. Sige, muday pati ko na. Sumalog kami kinilando. Kat agpaliw kami. Agdatang dito yung asyenda, Kuraw! Mang Igme! Kuraw, igalit ka dito po unti kayo, ha? Tama panak iti ayan ni Mang Igme. Mang Igme, kaya't ka makasarita. Mapantaag tugaw iti dayjay akawayan at tugaw apagimanaan. Ma'am. Basta ma'am rin ha. Makidnap ka. Day katipod mo, Mang Igme. Pagyamanat, kasaan dakmat adinangran dagiti nang kidnap kanya. Isumot lagayam. Anabayag adi ka nagpasyar dito. Asyenda, ma'am. Wan, kan saan akayat ni Papa nga umayak pa dito. Di kayat na, agyanak latan iti mansyon. Ma'am? Ngam imayak lata dito, takayat ka akasarita. May papanitiyan niya, ma'am. Mang Igme, sipod adda akti San Isidro. Awan kinadamdamag ko adakas nga aramid damamakan Papa. Ngam, ado dagiti burbur tya ita kanya. Ado dagiti saludsod ko asaan amasungbatan. Ha? Anya na kita, ma'am. Mang Igme. Pang-asim ta ibagam tipod no. Ha? Dakas ka di ba, Mama? Kan Papa? Ma'am. Ibagam kanyak tipod no. Pang-asim. Nadadakas nga aramid ta, Mama. Tipod ng kanyak, Mang Igme. Ay, kwa, ma'am. Ayawan amo kiti dayta. Ijak kaya ti agsao may papanit ti dayta banag. Ay, sos narigat ti may sarsarak, ma'am. Mang Igme. Awan ti may bagat kiti dayta. Kasi ti nakunakon, narigat ti agsasaw.
Kaputa amok ti pagtungpalak no agsawa. Iswa si kalakuman ti makamu amang takwat iti kayat mo takwatan may papanken ni mamam. Awan may bagak iti dayta Ma'am Rina. Matinitek ma'am. Talagang awan may bagak. Ngam iti tuno ti saritang. Talaga adakes da mama. Kanipang. Akwa ma'am. Makamu ka namang takwat iti kayat mo takwatan may papan kadakwada. Lando, agsublita pa'y langit ti kalapaw ko. Wano saan? Mapantay ti kalapaw ni Tata Santos. Awan pa'y lang ti madlaw tadi ti masakupan ni Senyor Simon. Wano nga rat mga ansong. Saan ta nakikita ni Doña Anita? Sige, inta sa rungkaran ni Tata Santos. Mga ansong, sigun ko ni Tata Santos. Langag na ka na pagsasaritaan na iti pasurot ni Senyor Simon ang nakidnap ni Rina. Anya? Nakidnap ni Rina? Di na ka na mo tinapasamak. Ngamin, apag isula nga lumabas iti asidag ti mansyon. Kastatin langag na pagsasaritaan na iti pasurot da. Anya? Kaasimat ni Rina, mga ansang. Kinidnap dagayam ni Rina. Apag isulaw na Lando. Mayat na ito akong daway. Ipamuspusan ta kidnapan ni Doña Anita. Iti kasta. Ad dapay nga agparikot ni Mayor Alban. Ngam di tagsig sigurado mga ansong. Nasikap mo't dayja bakit? Anya? Nasiglat pa'y dayja bakit mga ansong? Amo na mo't ti pamantog. Isonas ka na panunutan tayo na imbag taramidan tayo. Di dagdardara sodos. Amangan mo maisagmak tayo. Lando. Talaga adita nakita ti aniniwan la kuman ito ni Anita. Ayan na nga ta. Anya ti aramidin tayo mga ansong. Pumanaw tan diti pagpalpaliiwan ta. Anya nga ro ti aramidin tayo ta. Agsublita ka din iti puta. Ngawan man lang aramidan ta. Amo kong Lando. Mapantay ti Hacienda Alban. Ha? Sarkan ta ti dakkel a balay dayjay. Sigurado. Ado ti mahalata pa kay ranudan tayo ijay kota. Anya? Agtakaw tayo di Hacienda Alban? Wen Lando. Agtakaw ta. Sana mabalin ngawan maaramidan tayo iti daytoy asim malugan ta. Sige mga ansang. Sikat ti masurat. Sarkan ta ti dakkel a balay da Doña Anita iti Hacienda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Da kayo agwardya, agbantay kayo na imbag. Masapol na di kayo agliway. Masapol na agbantay kayo na imbag. Gaputa di tayo mo, no sublian na tayo dagiti malagdakdakas. Dagiti kayat na pang sirek iti mansyon. Sir. Pangasayo, tadi kaya liwat. Sir, agbantay kami anin ba? Rodrigo, kumusta ti Hacienda kan ti rancho? Saan ka di nga ijay tinagkapwam? Wen Carlota, binilin ko idaan ba? Anya? Binilin ko dagiti amin na katalag iti Hacienda. Kan iti radyo. Asaan da baybayan ti trabaho da? Rodrigo. Iti kasta. Agtultuloy lata ti panagduras ti Hacienda. Kastamad tan iti radyo. Pagsayaatan tayo amin no kasta ti mapasamak. Saan ka din? Juan, husto ka. Binilin ko amin nga da iti babaen ta, Carlota. Iti kasta saan da ngagliway. Rodrigo. Ngagpapan ka dagiti babauran diti mansyon. Binilin ko amin ida. Asaan da ko mapampanawan ti mansyon. Apay ko mangamin a panawan da to'y mansyon. Idinto ta ipapaitamat ti umiso at ang danda. Kan sursuro kanta pa yan no daduma. Di mo ngamin may baga, Carlota. Nga uri ipaay mo amin na kayat da. No talaga kayat da panawan, awan maramidan ta. Anya? Sa bagay, saan ta matanggal ida?
Ngam ti imbagak kadakwada. Agingga nga adada dito'y mansyon. Aramiden da kuma ti may parbeng nga aramiden da. Dagiti lagar. Agtultuloy latta ti panagpukan da iti kayo. Saan da apang panunutan ti mabalin nga ibungan to ti kastoy nga aramiden da. Awan sabali apang panunutan da ita no di ti pagkwartada. Awanan makalbon da ita bantay. Sapay kuma ta saan da nga iraman to'y bantay nga sidag ti masakupa. Dito yung Mang Igme. Anya ti paggumungan nyo dito eh. Magrina, nembag ta, daka. Naman mo yan, na-strict gayam ti pagnanaydan nyo kani Nana Marsing. Sinirak tayo tatakaw. Sigun ko ni Nana Marsing. Kwarta ka rin tinalada. Anya? Hinrakad da ka ni Nana Marsing. Kitkalpasan na, binusalan da pa. Ayan kita ni Nana Marsing. Aday ti pagnanaydan nyo, ma'am. Agisimsim pa ka da kita, lika mo na na, wara. Anya? Kasta timpa ka mo ti may saman nalaw na nagapoy dyan, ma'am. Ni Tata Kusmay. Idagas na kumay dyan dagiti protas ngam, kas dyan mo tinadanunan na. Anya? O sige, mapanak iti pagnanaydan mi dito asyenda. Itang matlaan. Awan ti basol mo na Marsing. Basol dagiti agtatakaw dagiti nadadaal agamit ito eh. Sige, kita ag iti silid ko. Panawan kayo pa'y dito nga agisimsim pa. Saanan asimungbat ni Nana Marsing? Mabain unay iti da ito'y anapasanak. Napagkatikandado ti pangikikak iti kwarta. Kaya pasawan na ita. Inala iti kwarta nga idulduling ko dito eh. Lukatak ti aparador. Tibag nga ayan ti kwarta. Awan dito'y aparador. Makasta. Bakal agat at titinakaw yu ikasyan nga alban. Unan. Sabali matun ti inaramid yu. Napantayo gayang nagtakaw. Napanunot la dahi ni Mang Ansong. Hindi saan nga makita ni Dunya Anita. Sabagay, masaya at na. Taoray manupay adaktil agatad ti matakaw yu kadakwada. Kurang pa'y day tapang bayad da iti adon abas basol da iti pada da at tao. Gusto ka, Ami? Iti kaadon ti basol da iti pada da at tao. Kurang pa'y ti kinabak nang da pagbayad da. Gaputa ti maiparbang kadakwada. Mapuran ti kararwada iti impyerno. Ita tanalpasan ti pasdak ko, part. Masapol nga ramiden yon ti sumaruno a plano. Madam. Sir kanyon ti mansyon da Rodrigo. Wan, madam. Aramiden mi dayta. Iti kabita na panawan. Isayang kaptyo dayta. Ella, kidawakan ka. Asaan ka kumaapumampanaw diti mansyon? Ha? Nangro na kat delikado itan ti panawan. Manong Rodrigo? Basta kidawag asaan ka kumaapumampanaw diti mansyon. Nga oray, makiasawa kan tono bilang. Ti kayat ko, agyan kalata diti mansyon. Anya? Wan, Ella. Tati kayat ko, adda kadwami ditoy. Kan may sa, imbilang kan kaspudpud no akapsat ko. Kang ronaan na napatig ka kini Victor. Wen Manong Rodrigo? Agyaman akin ka, Ella. Iti anya, Manong? Iti palang ipatig mo kini Victor. Ay, nakakaasi idi ti anak ko. Ngam agyaman ako, nay. Gaputa may saka anang ipatagkan ko, ana.
Sika tinangay aywan ken kuana idipim mo sayan day diagnagan iti Ignas anangaywan ken kuana. Manong Rodrigo. Nasakit a panunutan tinapalabas ela. Makasangitak amang pampanunot. Agyaman na kiti Diyos. Ta saan nalatabi na ibayan ti anak ko. Naimbag unay ti Diyos. Ta adda dagiti kasken ka anaimbag ti panagpuspuso na. Manong. Ket supapakak day ta kinaimbag mo ela. Kaya't ko ngagtalinaed ka diti mansyon aging kating kana. Nga oray pa'y agdanton pamilyam. Naibagat da ito'y abanag kini Carlota. Ket kanunungan na launay. Iso apang nga asim, tasaan ka pumampanaw. Tika kibilinag tung'an. Kaya't ko apatayom to ni Ella. Kaya't ko apaltogam meten, tapno awanan ti pampanunutot pa'y. Ipasiguradom day ta tung'an. Awen madam. Di kagdanak. Addan tugunggunam. Basta agtungpal ka kanya. Wen madam. Onya, nakasagana kayo. Bayan, nakasagana kami, boss. Masaya. Ngaminton madamdama pa iti papanaw tayo diti mansyon. At palabas tayo pa iti talong awas. Apag isunto, inton makadanon tayo ti mansyon ni Rodrigo. Nakaturog dan to aminan. Ti gwardya ti saan pa nakaturog, boss? Sana palikod na itatungan. Nunaskan na patayan tayo. Aramidan tayo. Kasta tinapasan ng krusa. Iso nga ita. Awanin tinamnamak nga sublipay pisigod alalaki nga inayat ko. Ni Victor. Nalipatan na ka nga taday ta alalaki nga inayat mo, manang? Diya ka mo, Rosa. Ngam siya. Kaya't ko alipatanan. Namjak mat kabaalan. Ang dalata iti puso kan panunat ko. Ngam, kasano ang napasamak? Nga addan sa bali nga ay ayatan na. Awan matkit di karbangakkan ko na. Gaputa awan iditi imbagbaga na apanagayat na kanya. Ha? Ngam nariknak nga ay ayatan lak ni Victor. Katam mo. Narik na naman nung kasano ti panagayat ko kan kuana. Manang ami. Nagkinari kami adi milipatan ti tunggal maysa. Ngam. Nalipatan na kon, Rosa. Linipat na kon ni Victor. Nagrigat magtanti sa adam manang ami. Gaputad damat kan ay ayatan ti lalaki nga ipatpatag mo unay. Ito'y pailan da ami kin Rosa iti parangan ti kalapaw da. Kasla napatag ti pagsasaritaan da. Ginandat ko ti masidig ka dakuan. Gamidin na ko ti saritaan da. Diya ko nagtuloy mga ansong. Ano ti pagsasaritaan da? May papanit ti lalaki ngayon ay ayat niya ami. Anya? Da kaya ti dasin nga ni ti saritaan da. Iso nagsubli ako dito kalapaw. Hey, lagi ti babay. Saan da maliklikan ti kasta topiko? Sige mga ansong. Umuna ako na maturog. Mala, maturog tan. Baybayan tanda ami kan Rosa nga agsarsarita di kaparangan. No kasta. Natakawan kayam iji asyenda. Wan mama. Kat inala da amin dagiti urnong ko a kwarta. Anya. Kano pa'y? Idi na minsan nga aldaw, mama. Anya. Apay nga italang anam mo. Nawabalin ko ma, kadyakon kayat nga ibaga kada kayo, mama. Saan amabalin addi ni mamuan? Tanasken amatiliw no asino man dagiti agtatakaw. Ha?
Sigurado adag iti trabahador. Nga ta. Ta sino kumapay mo saan nga isuda? Saan na mamalinda ito eh? Nas ka na matiliw dagita nga at tataka? Awan kinakakita iti napasamak. Nila na Marsing. Yam saan na ida mairupaan. Gaputa na kaabungot da. Kinadda ka no paltog da. Anya? Panagkunayo ka di kat dagiti trabahador? Imposible, mama. Saan ko apat yan? Anya? Nabayag akong iti asyenda. Ngam pulos nga awan ti dakis anapas pasamak. Kan awan mat nadamdamag ko apa nagtakaw. Nga oray pa'y iti awanak pa'y. Anya ti kayat mo aparwaran? Saan adag iti trabahador, mama? Gaputa saan da nga aramid ti kasta. Ti agtakaw, tapno laang adda kwartada. Nga oray pa'y masaktan da ti padada at tao, tapno laang makakwartada. Nga oray pa'y pumataydan, tapno laang adda kwartada. Saan akasta dagiti trabahador, mama? Nadi ka talagang adda dagiti dangkes at tao iti aglawlaw. Ta sino ti atapa mo? Adda paltog da, mama. Asino kumapay? Amangan mo dagiti pasurot chumatlaang kinni papa. Anya? Di armas da. Sigon kinina na Marsing. Pinaturungan da ito'y iti paltog. Isong awan na balinan ni Nana Marsing. Ita, asino kumapay ngay timapan ijay nga agtakaw adi armas? Ama kaamo nga adda kwarta ijay? Mama, paliiwan niyo dagiti pasurot siya. Taamangan no isoda mo't ket di tinasaog nga agtatakaw. Karadwar, agsip ka ni Mag. Mga tutigate kan ti pader. Kat marigatan tayo ang makakalayat itinayda. No kalayatan tayo, ang mga no makadlaw da. Agpalit tayo kay boss, ang mga no at mangilokat itigay. Saan na mapasamak na itatungan? Boss, masapol na makastruck tayo iti mansyon. Kat agbaligi tayo, iti panggap tayo. Mangtimpla akman pa'y itigatas nga inimag. Makatulong tigatas, tapno maalak ti tuturugak. Ay, sa anak namin na makatulog. Ella. Ha? Ne, Manong Rodrigo, saan ka pala nakaturog? Wen, itipla anak man iti kape, ta kayat ko tag kape. Wen Manong, mabit lang, ah? Mabit lang, Ella. Kita at man yung dajay. Ikis ti paponin dajay. Agsaganak, inak alaan ti paltog nga idulduling ko. Ang mga numat no adda nakastrak iti mansyon nga agtatakaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Paltog day dyan. Adda nakastrak ang malagdakdakas diti mansyon. Rumara ko na, igam ko ti paltog nga adda kayak. Nunaskan ang makipinaltugak. Aramidak. So magkaagwardya, lumapan ka pa'y nangamin. awanan tayo ti kwartya, boss. Napasag namin na yun. Kadwa, sarakan tayong timansyon. Carlota, agring ka. Carlota! Agring man ka. Ang mga namapatay na kada kitag tatakaw. Ti paltog ko. Alaag. Paltog tayo dyan, Rodrigo. Nakastrut na kitag tatakaw ni timansyon. Kasano ang napasamak dita? Presidente Rodrigo, sarakan tayo. Nas! Ahan tayo amin nga iduldulin ng alas kang guwapa. Kami na mabalinto ng ila ko, boss. Agalis ko kayo, kakadwa. Kamaskara dagiti agtatakaw. Saan ang makita pirupada? Ngamnaskan ang maamok no asino da. At tapak adabay da kita. Jak maasit ganti telepono. Ang mga nada makakita kanyak.
kat paltugandak akas iti may sa agbabaunan itay. Ha, at taakturong ditay. Amok no asin reda. Ikatak ti maskarana. Dito ti paglimangam, Carlota. Igamot ti jewelry box mo. Kantibag ang naglawan iti kwartata. Saan ka rumrumbar dita? Juan Rodrigo. Juan. Saan to amamuan tagtatakaw ti naglimangam? Oray na ti mapaspasamak. Saan ka arumwar dita? Awan baon ko katakwada. Nagaduda. Katag iti babaunan. Pinatay da nga taan dita. Agtalina unaklatan dito naglamangak. Sapay kumata nakapaglamang damanong Rodrigo. Digang-dig na iti dakas. Sino kayo? Ano ba? Sa punan niyo ti kwarta kan halakas na! Kamalpoong tinanglag ko. Namindo nga. Sino nga ta tinapaltugan? Sapay kumata saan adamam Carlota. Dahil dyan may saan nakamaskara. Masidag dito ayaw ko. Paltugag. Napantag! Boss, kawanti kwarta kan alahas ang makita dito si Slade ngayon tayaw. Samulan nyo! Kalkalin nyo amin na makita yung mabali na pagduduldulinan da! Unas! Nagkitiawan ang bain. Saan ang mabaling agbaligi na iti panggapda? Makipinal tugakmat. Saan ang mabaling aglamlam mga klatan dito eh? At napagtog ko, katnaskan nga aramatag. Tama! Rumula tayo! Libat na dyan! At tiawan ang bain. Sa bali tinapuntaan. Sa pulan na tinapuntaan! Sa pulan takon. Ngam saan dak ang makita dito ay naglamang. Saan tayo naalat ikang Rona na panggap tayo? Kumana tayo dito ay boss. Wang! Tulungan nyo dagiti dua kakadua tayo nasugatan. Agawan tayo kakadwa. Pasin nyo! Agawan tayo mapalit ilugan tayo! Salmag! Palpak! Anya lang dagiti naalat tayo ti mansyon. Wool clock, boss. Salmag! Clock ng antigo. Naging na tayo, boss. Saan lang tayo tinaalat ti kakadwa tayo? Naging na dumapa ang dekorasyon iti diding. Naalada. Salmag! Narigat mo na bagkatan dagiti nagdadakil nga appliances na. Dili ka daw. Salmag hindi. Boss, nakita mo ka din ni Ella. Ha? Sayang. Jack na lagi kita sinapol. Jack nakita. Anya? Nung nakita, sigurado ang pinaltugak, boss. Ngam sayang. Jack nakita. Rodrigo! Rodrigo! Carlota! Apakas tumatang tinagbanaka. Pinatay daw ni Manong Rodrigo. Nangag ko pinaltugan na ni Rodrigo, Ella. Gapoy tinervyos ko. Tiyagan amo ti umnong harabitan. Narumora kiti naglamang ako na saan. Anya? Lumapay asaan na nakipaglambang kanya ni Rodrigo. Apay asinamo na nagiti ang tatakaw. Dito tandamot paglambangan me. Saan na madlaw nagiti ang tatakaw. Ma'am Carlota. Agbayat nagijay nagtatakaw no asino naman. Agbayat na, Ella. Ang napaltugak ka na ko na. At darot na palag ko itigkan ko paltugag. Katang mo na na patulog. Ano pa tiserbe nagitin lambang ko nga alahas kan kwartabi. Tanatay bantan ti asawag. Ano pa? Anya,
Awan kwarta ka na lahas ana isang putyo? Awan, madam. Wall clock, tinaisang putmay. Anay ko, madam, anay. Takas lapaglastog mo pa'y awol clock tin isang putyo? Pasensya kayo, madam. Nung talagang awan kwarta nakita mi ti mansyon. Anya? Awan na pulos ti nakita mi a kwarta awan walahas. Kinalkal mi amin. Linukatan mi amin nga paradorda. Awan na talaga ti nakita mi. Awan serbiyo! Nalaing kayo magsaw nga awan serbi may. Di pa ilada kayo tinapan ni dyan nagtakaw. Takita manno ka sa no tilaing yaw. Anay. Di naksumpatan iti kastatungan. Amam mo na. Anay. Diyak kaya't nga damang pasungpat kanyak. Maawatam. Pumanaw kan dito ituan. Pakawalan ng madam. Sige, nakon. Madam, pasensya kan. Nung talagang awan naramidan mi. Tawan mat nakita may akwarta ka na lahas. Nagdadakal na kiti appliances da. Kat di mi merwar. Tasan mo tanal ka. Kan may saan kami matagtakaw ka na kiti kakasta ang gamit. No di kat kwarta. Wano alas lang titaktakawon mi. Pasensya kan, madam. Sige. Inakmatin na ginana. Panawan kayo dito. Rina iha, naimbag ta na sa pakana kariing. Umay ka iha, agtugaw ka. Tasya kun ti mangisagana iti kapem. Mama. Iha, kaya't kakasarita. Saan mo ko mga ibagbagakan ni papam ti may papan, iti pan nakasarak ti asyenda. Ha? Mabalin ka di asya kun ti mangibagakan ko ana. Anya? Wan iha. Sige, mama. Da kayo ti makamo. Amo matan ni papama. Amangan no maatake pa'y no maamuan na ti pan nakasarak ti asyenda. Sige, mama. Awan tinatakaw na akwarta kan alahas ko lang. Awan. Awan serbi ti papanday ti dayjay ang mansyon. Niya. Sayang lang ti oras daan na panijay. Ngayon nga ron. Talaga kasta. Bumawi kan tulangan iti sabali akong damay. Rodrigo! Apayanas ka na pumanaw ka. Apayati mo na uhay ni Victor. Kunak nagbalin tayo, anaragsa. Lumapamot ka na kastoy. Ma'am Carlota. Awarin ti asawa kela. Kasano itanda ito? Rumbang nagsumbat, dagiti nagaramit iti kastoy. Ma. Naibagakon iti polisya, tinapasamak ito. Iso nga atan imay ang nag-imbestiga, ma'am. Panagkunayo ka di, kat matiliw dagiti managdakdakas, anang serak diti mansyon. Saan, madam? Awan lap pamati. Ngam di kay agdanag, mama. Addan tumat aldaw da. Apay anairaman tayo iti kastoy, apasama. Anya ti basol tayo iti pada tayo ataw. Apay kastoy, tinapasama ka na tayo. Kat isumatan ti makagapuan na tayo ti asawa. Ang nagpaitan ti kwarta ka nalalahas ko. Nga iso ti kinapkap kapak iti naglamangak. Ang magpaida kita ang kinapak nang. Ma'am. Lukas tayo batan, tinapasama kiti asawa. Uray, itat ko na kumaamin na kwarta ka nalalahas ko. Basta saan na ko mga pinatay ni Rodrigo. Ma'am Carlota. Awan na, Nela.
Awanan ti Serbiti na kanya. Nakonsensya kiti husto. Kaslakit din dapat patag kanyang ti kwarta kan alahas. Ngam ti biyag ti asawan. Tapi natin dapat. Awan basolyo, ma. Awan basolyo. No kumataintat ko langan ti kayat nagiti ang tatakaw. Nalapit. Saan daw pinatahin ni Rodrigo? Basol ko, Ella. Basol ko. Ma'am. Pagawain niya kay Rodrigo. Awan basolyo, Ma'am Carlota. Awan. Basol. Nagitakas at at tao. Anya na ito'y nakasurat iti na iti apagiwarnak Simon ni Rodrigo Quintero. Natayan, tapi natay dagiti agtatakaw. Juan, ni amigo Rodrigo da ita, Anita. Anita. Kita man nga agpaiso ti biyag Simon. Manya ti katawam. Dahil ti ganabon, tinatangkan ti ulo na. Oo, mama. Kasi naragsak kayo amang basbasa iti day na pagiwar na ka. Ha? Kita at man day tabas-basain nyo, mama. Taapay, naragsak kayo? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.